Ай, рахмат. Экинчи бөлүк бул бир аз сиздер менен ыр конкурс, оюн зооктор, суроо жооптор. Сол канат менин командам болсунчу, Ильяс. Анда оң канат менин командам экен. Ооба, сол канат азыр мындай кылабыз, Маанайлар жакшыбы дегенде колдорду бийик көтөрүп кол чаап бересиздер, Мүмкүн болушунча агалар, эжелер суранычы. Даярсыздарбы? Кетти. Сол канат маанайлар жакшыбы? Вообще сон. Мына сол канат менен черный кассале ойнай бериш керек экен. Вообще сон, Ильяс, көрдүңбү? Нерде бир жеңем кыйкырды эле, оозунан салаты чегип кетти ака. Ничего, кайра алып салып ала бериң. Бирок мына сонун коноктор келип сиздер аксат. Маанайлар аябай жакшы экен мындай. Керемет. Так. Бирок оң канаттагы коноктор сиздердин конокторуңуздарга караганда мыкты. Кана. Мына ишенбесеңиздер карап туруңуздар. Уят кылмай жок ардактуу оң канат. Оң канат барсыздарбы? Маанайлар кандай? Катурак. Без музыка көрөбүз биз. Сурооңор барбы? Капа болбогула сол канат. Вообще капа болбогула. Просто оң канаттагы коноктор көптөн бери тойго келелектер экен. Азыр мындай кылабыз, сол канат кол чабууга өзгөртүү киргизебиз. Сол канат маанайлар жакшыбы дегенде ордуңуздардан тарс турасыздар дагы, эки жолу тарс кол чабабыз, кайра тарс олтурабыз. Түшүнүктүү болду, кетти. Сол канат маанайлар жакшыбы? Эмне болуп кетти? Экеле жолу, мына барсыздарбы дегенде ордуңуздардан тарс турасыздар, тарс, кайра тарс отурасыздар. Түшүнүктүү болду, кетти. Сол канат барсыздарбы? Мен эшикке чыгып келейинчи. Болбодубу? Вообще болбоду. Айттым го, бизден үйрөнүңүздөр. Урматтуу оң канат, биз мындай кылабыз. Азыр оң канат барсыздарбы дегенде ордуңуздардан тарс турасыздар дагы, тарс эшикке чыгып кетип каласыздар. Ошол кезде сол канат эмне кылабыз айтайынбы? Ордуңуздардан тарс турасыздар, оң канатка тарс өтүп, столдун үстүндөгү мантыларды тарс жеп, кайра бияга келе беребиз. Албетте тамаша. Оң канат, сол канат дебейбиз. Тоюбуздун экинчи бөлүгү башталды. Кол чаап коесуздар. Ильяс, азыр эми коноктордун алдына манты тамагы тартылып калды. Туура эле. Бул жакка алып чыгып чуркатпай эле коелу. Ооба. Бирөөнүн аялы менен бирөөнүн күйөөсүн бийлетпей эле коелу чака. Мындай кылбайлыбы? Ыр конкурс ойнойбуз азырчы. Олтурган жеринен ойноп коелу. Урматтуу тойго машинасы менен келген агалар 622 Саната автоунаанын ээси эшикке чыгып, машинеңизди алып коюңуз сураныч. Азыр музыкант жигитибиз музыка чаңыртат. Олтурган жериңиздерден ушулардын бир куплетин ким туура тагырдап берген болсо, биз акырындап белектерди тапшырабыз. Биринчи белек кайсыл белек, Ильяс? Печка. Үй жылыткыч кетти. Маэстро, кол чапкан столго микрофон жеткирем. Жеңелериме бериң. Жок, мына стол вообще. Кана. Тартынмай мени карап, күлчү жаным, бек кучактап жүзүмдөн сүйчү жаным, түбөнү гүлүм болуп жүрчү жаным, ай. Эме, аяш барбы? Аячта карап урдасаң, мени карап урдабай. Тартынмай бери карап деп, мени карап урда. Ону карасам уялып кеттим дейт. Үйлөнгөнүңө канча жыл болду? Бу билбейт экен үйлөнгөнүнө. Канча жыл болду силерге тур баш кошконуңарга? Точно. Өзү чоң жашап атасыңар өзү. Өзү деле билбейт окшойт. Канча жыл болду чоң жашаганыңар? 13 жыл. 13 жыл, вай, 13 жыл болуптур. 13 жылдан бери уялат экен, Молодец. Ошондой сый урматтуу болуш керек, Молодец. Так, кийинки музыка маэстро кетти.
Беттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, кішіге солы мөлмөлім белгілі болсындар менен. Кішіге солы мөлмөлім белгілі болсындар менен. Ең соныңларды адыңыз ежеке, мына. Бұл белек сізге болсын, мына. Вау, соның белек тұру ой, бұле. Мына, не деп қотылы? Гландинка деп қойлы, Так, еми, 10 қанат даяр тұрыңыздар, кетті. 10 қанатқа. Қол чапқан ұстал, қол көтермейміз, қол чабамыз. Şarakkana sulu boylusun, su çarçıma geçke oynusun. Canı canı de boylup, çarşıma koyup, oyungana geçke soybosun. Soydu da beni, soydu da kimi, esinden ay gitti koydu da. Улантабыз, Қадыбек аке. Оралуға қолың мойныма. Жатасың. Болды. Бұям зорға тұрған екен, да? Болды, ояғын айтпайлы қойым, әке. Шыр ғой яғы. Жеңеңіз менен не қылғанын айтпайын, ama не керек бар бізге. Так, кейінгі музыка маэстро кетті. Жоғары жақ, құдалар. Қарасам сенің сүрөтің, жылмайып маға күлөсүң. Көрініп қойсоң болбойбу, қарындаш қайда жүрөсүң. О, қарындаш, қарындаш, сеникиндей көздөр табылбас. Көз қарашың өтүп баратат. О, қарындаш, қарындаш. Ең соңында ка, мұна белек сізге olsun, Так, кейінгі музыка, Ильяс, белекті чоң ойтосын, Сумка. Вау, дорожный сумка, кетті. Кім білет? Чоңырдайыз. Аба салқын түн ортасы ай жарық. Көпкө жүрдік бағаралап айланып. Bir вақта мындай сунуш киргиздиң. Болды чеми түн ортасы кайталык. Ушулырды айымдардан кимырдайт. Чығыңыз, яқа. Бүрі өлі келсін маға. Просто көйіп кетті азырчы. Ошаға бүрөңіздер шақырайын, менен кимырдаса келіңіз. Екос чоғырдап көрелі. Так, егерде тур ардаған болсаңыз, ушул белек сізге болсын, дорожный сумка. Чамадан бұл? Мен не деп отам, ошо дорожный сумка деп қойдам да, чамадан бы деп. Чемадан деңіз. Жоқ, жеңе, бұл мық сұры ғыч. Так, кетті. Аба салқын түн ортасы ай жарық. Ай жарық, ай жарық. Көпкө жүрдік бағаралап айланып. Айланып, айланып. Бақта жүргендейіз ғой көз, Bir вақта мындай сунуш киргиздиң. Сунуш bir ай киргиздиң. Болды чеми түн ортасы кайталык. Кайталык, кайталык. Кучакта. Құшақта айтып тұрмын, Мен айтам құшақтадық деп. Еркек кіші айтады да туралы. Кетті. Yo'ma шашылыш екенсі. Бек құшақтап мен сен жаққа ықтадым. Ықтадың, ай ықтадың. Сен ықтадың, құшағымдан шықпадың. Шықпадың, ай шықпадың. Шыл тоғылып чочуасын дегенсіп. Дегенсіп, ай дегенсіп. Жаққандағы қызыл гүлді жыттадым. Жыттадың.
çıkmadın ayjıttadın. Kol çabuk koyuyorsuzlar mı tuğanlar? Priz Stüdyo. Wow, ana. Çıktınız. Kucakladınız. Çamadandap gittiniz özünüz aytganda. Tolgonup tolkunda var. Sezim Sol kanat. Kanebeka. Tağdırga başım dige Markus top. Gezim benim. Tolgonup tolkunda ba sesim derim. Bazardan kaytıp kalgan kesim menin. Kalasa kalabasa kaybir ölür. Kadırın bilgenderdin, barkımdı bilgenderdin. Esinde bir Bolavı. Wow. Çamadan. İkinci çamadan gitti. Gitti. расцветали яблони и груши, поплыли маня над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. En sonu. Sizler kim bulasızlar toy yerlerine? Kollektif. Vay sonuna gene. Buna bilek sizge olsun necik he? Çemadan gitti. Giyinki muzika, üy cılıtqıç. Bilek gitti. Neme? Kanebeka. Öçür. Belekti özgörteyle. Uşulırga, Tüstü televizordu koyalı kanday deysiz. tüstü televizor. Uşulırga. Uşılırga. Gitti. Apçıkçı televizor. Kim buradaydı? Uşulırdı. Kim jakşırdasa sıraz vereriz. Tak. Birinci akam ha? Tak. Baykap turasızlar. Tüstü televizor get otat. 42, 42, 43 bikence 39, 32 biken. 43. 43 he? 43'tük o çoğun televizor gene gitti. Doroki nakaloki Dünya herivadoki Doroki nakaloki Dünya herivadoki Aseke diye aseke mare Ham jese divaloki Oh doroki nakaloki Dünya herivadoki Doroki nakaloki Dünya herivadoki Olavı. Neme? Hazır. Tak bir yakta var gene. Assalamu alaikum. Sizden bitti erdap görünce ha. Kaysınızı jakşırdasa bereriz hazır. Aka siz paka birinci orunda turasız hazırız. Tak gitti. Geliniz. Doroki natanoki, dünya hai dilvanoki. Doroki natanoki, dünya hai dilvanoki. Asınke diye. To'xtang, nima suv ichib oling opa. Siz juda ham nichga oldingizda, pastrog'idan oldingizda. Sal balandroqdan oling ha. Dag'i bormi? Kim urdaydi? Ejam jetmay qoldi.
Neme? Эми арманда калып кетпегиле да. Просто. Урматтуу сол канат. Акем жакшы ырдады дегендер бир кол чаап коюңуздар. Так. Jimmy. Keling aka, gelin aka. Qo'l chap qo'yingizlar Jimmy'ga. Oh. Oh. Ana. Oh. Hey. Oh. Barakeldi. Aka qayerdan keldingiz? O'zbekistondan. Voy, asha raqsga tushganingizdan bildim. Anjalima yomon bo'lyapti. Bir shoqidan ko'rmayli aka. Anjanliklar chaqalog'ini ham sizlashadi anjanchasiga. Yog'ini bilmayman. Voy to'ba qilib Tavba qilasiz. Una demang aka. Bunday qilaylik-chi, andijonliklar menimcha biyda va yaxshi biylashadi bularchi. Bular bir urg'a biylamaydi. Qisqa biylaydi, ha? Hozir o'sha muzikaga bitta raqsga tushib berib qo'yamiz aka. Katta. Emasmi? Uyat emasmi yo Men ham o'zbekchaga yaqinroqman-da aka, shuning uchun qarab turolmadim-da. Qo'l chap qo'star, gimisi bo'lasiz? Men jezdesi bo'laman. Buna qarangda, men o'zi biylashni ham, urdashni ham bilmaydiman. Padarkalar ko'rib turib o'zimdan o'zim urdab o'taman. Neme? Tag'i bir padarka qo'shib berasizki, qanday o'nerlar bor ekan? Yana bitta padarka sizga beramiz. Yana nima qila olasiz? Men endi musulmoncha tabrik deb qo'yaman. Avval indischa. Namaste, orzuatar zindagi. Meri rupne kalija. Gali में तेरे राजकुमार के चलचा. मेरा जूता है जापानी, तार पे लाज टोक्यो रूसी, फिर भी दिल के हिंदुस्तान. Indiya tilinde. Ayavay manili söz aytdı qani aka. Men ko'zime yosh keldi. O shuna kotake joshuna dekilvala. Ne bala? Men ma'noli so'z aytganimni o'zim bilganim yo'q. Bekzat aka. Hoshimjon, o'zingizni ochmang. Atınız kim? Bahodir. Bahodir aka, eng soni nima? O'zingizning tilingizda, ha? Daha qanday tilda dedingiz edi? Musulmoncha. Ha, musulmoncha ketdi. Musulmoncha degan til bor bizda. Rahmanur-Rahim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibati lil muttaqin. Va salatu vassalam ala rasulih Muhammad va ala alihi ashabi ajmain. Bandalarin içinde eng baxtlısı kim dese Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet bo'lgan, uni sunnatini ado qilgan, xatna qildirgan odam degan ekan. Bugun o'shanday bir qutlug' kunda sizlar bilan diyda ko'rishib turamiz. O'sha sunnatni o'ziga nasib qilgan bo'lsin. Hamisha u tanqidlikda, iymon salomatchiligida, hidoyatda, ibodatda Allohning rahmati ostida yurishini men tilab qolaman. Keremet. Qani aka. Buni akam buni onday suylagandan keyin hech kim o'ylamaydi, buni endi biylaydi debchi. Eng sonin qo'l chap qo'star O'zbekistondan kelgan akama. Tüstü televizor. Qo'shimcha dag'i bir belak ketdi mana. Aka. Dag'i birov to'y qilsa chaqirg'ila ham.
Televizor koysa çakıraylı aka. Boldu aka, kol çağıp koyaslar aka. Bunu javınıp alıp, televizordu körüp jatas aka. Buna televizor ham sizga aka. Jatib olib ko'rsa ham bo'laver. Turib olib ko'rsa ham bo'ladi aka. Sol qanat bizning komanda televizor utib oldi deb bir qutuqtab qo'l chap qo'yingizlar qonog'imizga. Ama Qanibek aka yomon olib qochadi ekan amachi. Aka, jengam keldi, kennoyim kelganmi, kelgan emasmi? Qani qatta o'tiribdi? Ha? Qana? Voy, televizor utib oldinglar, sizlar nimaga xursand bo'lmayapsiz? Rahmat. Sani joning sog'. Yaxshi kelib oldinglarmi? Rahmat, rahmat. Necha yil bo'ldi birga yashaganinglarga? Necha yil bo'ldi? 35 yil bo'ldi. Qarshi javob qo'yasizlar. Yarim asr bo'ldi. 35 yil bitta xotin bilan, voy malades. Voy voy. Fay fay fay. Malades. Dag'i bir belekni beraylik. Ava, suv chilqani beraylik. Suv chilqani? Yo'q, bunday qilaylikchi. Qalagan belekni olsinchi. Qalagan belekni olsin. Ketdi. Tak. Belek aladik, pодарок aladik, stol qo'l chapqin ochib. Pодарок aladiklar bormi? Ray 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 ray. Ot buldum, gül buldum, şirinim canım aşık buldum. Suyunda aksın balga, çırayına sim buldum. Ot buldum, çok buldum, canım aşk buldum. Suyunda atak, adakım ben buldum. Men bo'ldim deymi? Chirayonga jaqin men bo'ldim deydi-ku. Men bo'ldim. Bo'ldi, apalar uzat beramiz. Bo'ldi. So'rang Qanibek aka. Suv chilqani olav ekan, pechkanimiz chamadanda olav ekan. Qaysinisini olasiz? Sushilka, chamadan, pechka. Uyda ne yo'q? Çamadan. Chemadan. Qo'l chap qo'star, chemadan. Hurmatli tuğanlar, albatta ushul qisqacha o'yinni uyushtirib bergan albatta to'y elig'ining hurmatine bir qo'l chap qo'star.